Vidjeli ste sami naslov, dobar dan, dobrodošli. Ovo je Kalesija, kišan dan u Kalesiji. Ja se nalazim ispred zgrada koji su namijenjene za socijalne slučajeve. Bar tako sam dobio informaciju. Jako lijepe zgrade. Ovaj bračni par na preporuku prijatelja ću posjetiti. Iako već ima jedna priča o njima, mislim na jednom kanalu Tata Brade, mislim jest, da, oni su ih uradili. Pa idem ja predstaviti svojim gledalcima da vidimo o čemu se radi, kako žive. Da li baš stvarno tako kao što kažu da jest. Vidimo kod njih gore, kaže pijeti sprat, bračni par. Dobrodošli. Bez Smederevca nema života, poštovani gledalci. Čak i ako se nalazimo u ovako novoj zgradi, Smederevac ipak radi svoj posao. Ja sam došao kod bračnog para, kojeg sam već najavio. Možete se predstaviti našim gledalcima, ako nije problem. Ja sam Esnaf Nočić. Esnaf Nočić, vi? Ramiza Nočić. Ramiza i Esnaf. Recite mi za sami početak, ovo su zgrade, vidim da su nove, znači socijalne zgrade. Socijalne su zgrade, urađene su socijalne zgrade, skoro smo uselili, eto. Skoro ste uselili, jel? Nemam džep, nemam kući, nemam nikoga. Pa čekaj, odakle ste inače? Ja sam rodov iz tamo Sapni. Iz Sapni ste? Selo Gaserovka. Dobro, šta je s te kuće, gospodine, u Sapni? Otac mi je istjeruo, mačeh mi prepisao sve zemlje, eto. Mačih je sve prepisao. Koliko imate godina vi zapravo? Ja imam 54 godine. 54 godine. I kad se to desilo? Pa prije možda jedno, koliko ima? Zašto sam? Kako je mačeha me, Ne znam ni ja. Mm. ima možda 5 godina. Nije dao čovjek nikako. Uselio i mene i brata. Nas dvojica ima svega, eto. Da. A da mi recite, gospodine, ovdje ste doselili kada? Prije 2 godine. Prije 2 godine. Prije 2 godine. Prije 2 godine. A šta ste u te 3 godine prije toga, jeste bili gdje podstanar plaćali? Pa jesam bio sam, Nismo. nisam plaćao, jesam bio u Jeginom lugu. U Jeginom lugu? Ja kao u istoj holandske kućice, eto. Da. Imate kakve primanja? Ne imam puno primanja, imam 230 maraka boračku, to mi je sve. 230 boračku. Ja. Ono što sam mogao vidjeti na internetu, na ovoj emisiji koju sam pogledao onako na preskok, vi imate dijagnozu neku. Imam bolesti, imam papire, imam sve, persu sam. Slobodno ovako malo. Percu sam, srce, eto. Mogu i pokazat, mogu i papirima pokazat, mogu kako god volim. Imate neku invalidnost? Nemam ništa, to je sve. Nemate. Ja. Sve, što mi je, to mi je. 230 maraka. Ja, znači, žena mi isto na stakama persana, nemamo još da živimo. To je sve. Dobro. Gospođo Ramiza, evo malo vama mikrofon. Ja sam došao ovdje, vi vidim da skroz loše hodate sa tom štakom. Koji je vaš problem? Pa ja sam persala kičmu 2019. Dobro? I sad su mi trebali da peršu kuk i nisu smjeli. Nije kad se niko smije da zauzmi. Dobro? I rekli mi da hodam sud vještake, ja ne mogu. Uvijek mi je jedna ruka potrebna da Naravno. i da skuham i da očistim i sve. A imate vi kakva primanja? Nema. Nemate. Nema ništa. Ono što mene posebno interesuje, hajde otac, maćeha, tu smo čuli. Šta je sa djece? Ili imate djece? Imamo djeca, ali vjeruj, oni su na birovu. Oni su pomagali. Koliko imate djece? Imamo 4, 2 muška, 2 ženska. Koliko imaju godina oni? Pa svi su punoljetni. Svi su punoljetni. Gdje oni žive trenutno? Jedan živi ovdje u stanu, isto koji mi, jedan u Memićima, isto i on ovako u socijalnim. I on je dok je rodio, dijete pomagali, sad je predao, i oni su oba dva nabirali, sad su predali za firma ako im košteni da prime. A 2 kćerke? Jedna šćerka mi je postanor, ona plaća kiriju, a jedna je živi gore u Hrasnu. Jesu udate, nisu? Jesu. Jesu udate. Jesu. Rade li one gdje? Jedna je na Ne birovu, rodi jel? nijedna. Zavisi od muževa, jel? I oni vam faktički ne mogu ništa pomoći. Pa pomagali su prije, a sad niđe ni oni ne rade, zato. Kako vi sad, evo, kao domaćica s 230 maraka, šta, ovaj stan socijalni, znači, je li imate plaćeno To nešto? plaćamo mi. Plaćamo mi koliko kvadrata, toliko i plaćamo. Koliko vas izađu komunalije na kraju mjeseca, sve zajedno kad se sabere?
Pa ne znam, sve zavisi koliko dođe struje neka 60 maraka, neka dođe mi stanarini 43 marke, dođe vode, smeće. Eto, sve to plaćamo mi. I koliko vama ostane novaca? Ništa. Ništa vam ne ostaje? Ništa. Šta je sa narodnoj kuhinji u Kalesi? Jel toga ima ovdje? I dijelimo, mi ima. Ima narodna kuhinja. I da mi recite, jednom sam tam bio iza Sapne kod dvije nene, one imaju neku drugu narodnu kuhinju, kod nje je puno kvalitetnije. Kakva je ovdje narodna kuhinja? Kakva je hrana što dođe? Nekad dođe dobro, nekad loše, pa kako kad. To je znači jednom dnevnom donosi na adresu. Ja ovdje u kuću. Morate si ići, po to vi gospodine odite, jel? Dobro? Gospodine Esnaf, evo, sad smo pričali sa suprugom, možete mi vi reći malo pobliže tu situaciju, znači, kada vam je majka preminula? Preminula ima 10 godina. I onda je došla ta maćeha, jel? Ja, došla je maćeha, on je u alkoholičarnom stanju, non stop bio otac mi. Mi nijedan ne pijemo od braća. Ja i braća. Kad se on propio zapravo? On je, kako Pardon. čini kako se rodio. On je u 24 sata kod njega je alkohol. Znači on i leži i spava i opet u spavanju pije alkohol. I tako nas išćera oba dvojicu. Gdje je brat sada? Brat je negdje tamo po Sarajevu, nemam pojma. Ja sam ovdje, bio sam 20 godina kako sam u izbjeglištu, u tim kućicama, bio sam na starom selu, provio sam 10 godina tu. Staro selo, bio sam tu iznad Memića gore. Ja, tu sam bio. Ono je gore neuslovno za život. Gore sam vidio na vrhu jednu porodicu. Skroz kad se popnite. Skroz gore uzbrdo imaš lijevo, ide se, išlo se prije. Dobro. A ideš gore još malo dalje, ima još jednu, 2 kuće, 3 gore. Na vrhu, tu sam ja živio 10 godina. Tu. Gore nema ni struje, nema ničega. Pa nije, bilo je struja. Ja sam imao struju, ali nisam imao vodu. Nije problem bio samo zavod, a sad struju nije bilo problem, bilo je struje, bilo je sve, tu sam prošao. Bio 10 godina, nisam mogu, vidio sam ne meremo pješici, ne meremo ništa, kako starimo, ne meremo da hodamo, da. I posle sam došao u Jegin Lug. Tu sam isto proveo 10-12 godina u Jeginu. Tu imaju neke kućice isto, jel? Ja, holandska kućica, bile sve, tu se došao sam, ja sam bio pre kraju dole. Jeginu Luga, tu sam živio isto oko 12 godina. Kako je napravio taj ugovor s maćehom? Kad je on njoj prepisao tu kuću? Pa prepisao valjda odmah, šta je kako se prepisao, kad sam čuo već da nemamo mi pravo nikakve. Jeste pokušali pričati s njim, vi i brat? Ma ne mereš isto ko da dođeš. Uziv? Ma nema, hoće da se pobije čovjek. A počnemo pričati, gdje vakar prepiši na plac, ne prepiši nešto bilo šta. Da. On fati se sikerce, fati se onoga. Nismo sjeli ni ja i brat da pravim probleme sa njim. Mi smo ošli, dikli smo ruke od njega i gotovo. Čujete se s bratom sada? Pa slabo se mi čujemo, slabo i ovako. Brat nekad, moram u 3 godine, 4, nekad me nazove, ko menja neki ti vagona, ti brojova, sasanuga. Nikad nije na jednom broju. Od čega on živi? On neđe radi, sigurno radi na farmi, nešto da radi, ja ne mogu, ja sam se persao, srce ne mogu da radim, ne mogu ništa. Kad ste opersali srce? Pa nema, skoro 2 mjeseca. Šta je bio problem? Pa, imamo infarkte. Infarkt? Ja, i urađeno 3 bypassa. 3 bypass. Da mi reci, jeste aktivni pušač, pušite li? Pa, pušim slabo, ali kako sad sam se persao, Ne biste baš smjeli da... ne smijem. Ne biste smjeli pušiti. Šta je s vas, gospođo? Šta je s vaše porodice konkretno? Ma ja nemam nikoga. Nemate nikoga? Nema. Ni brata, ni sestru? Imam sestre sam poudata, tati mati umrle. A u njega je otac prepisao tu kuću zato što oni nisu stili tam da idu, zato što je se ono ženio.
I njemu je bilo krivo. Prije Njegovom nas ocu. išćerivo, kad je njegova bila mati živa. On Dobro. je nas išćerivo. Dobro. I ja vičem njemu, hajmo bolje trošiti će smještaj, nek da napravite probleme. Čovjek pio je i dan i noć. On nikad nije probao vodu da vidi kakva je, samo piva i leži i piva je kod njega. Ozbiljno. Boga. I ja vičem, hajmo mi reko noći se, ispaće kakvi problemi, mi smo tada živjeli na starom selu, od starog sela smo došli pješke do Kalesije. Iz Kalesije smo rekli su nam da idemo u Jegnov lug, Mujo Tosumbegović i mi smo tako ošli. Tude nije bilo ni vrata, ni prozora, tude smo sve skidali, sjenije kuća, stavljali sebi i tako smo tu živjeli, eto dok ovi stanovi nisu izbili. Bila nam je curca jedna, skoro je se tu udala ona je bila s nama na kućnoj listi. Dobro. I naske dvoje. Curca su udala, eto, porodila je se. Kako ste uopšte došli u proceduru za ovaj stan? To su naske zvali iz opštine. Iz opštine ga zvali. Da popišemo, ako bi se nekad slučajno, kaže, rodila neko stambeno i objekat, da se izbacivaju ozdozu iz tije holandskih kućica i tako su naske zvali, dali nam ključ. I ovdje ostali komšije su ovdje isto Svi su. socijalni slučajevi. Svi. Odakle su oni? Pa ima ih osvokle. Osvokle ima. Je većinom Kalesija ili? Ima Memić, ima Čiroci, Grbavci, osvoklet. Otu Sorlanovci, osvoklet. Nema odakle, nema. Da. Osakle. Vama je teško iza kretanja na 5. spratu da nema lifta, vama Pa je baš... Boga mi nije bilo, možda, kad je sam Perisu, nije lift radio, njega su vatrogasci unijeli i došla je hitno i došao i doktor, ako bi slučajno da pani, da bi bio doktor kod njega. I oni su njega unijeli, nije radio lift 2 mjeseca. Da. I ja sam gorišla plakala, ne mogu ni oda huda. Te viču napravit će dok vi platite kvadrature, ovi svi što živimo, pa će onda da se napravi. Počeo je da radi, sad dok će ne znam. Evo, dosta naših gledalaca su iz zapadnih zemalja, iz Amerike, Australije. Ako bude imao ko kakvu pomoć, ja ću ostaviti dole broj telefona. Šta vama kao domaćici najviše od prilike treba? A meni je najgore zato što on ide non stop god doktorima. Dobro? Tu, a ovako, ne dužim nikog da mi pomogne. Znači, samo meni je problem za njegovo liječenje. Meni ništa nije drugo problem. Ma niste ni vi. Drvo, eto, ne imamo u kući. Ne moramo Nemamo kupiti. drva, eto, to je najgore. Koliko je sad metar drva? 130 maraka. 130 maraka metar. Ako bi ja kupila to drva, zašto će njemu lijekove? A šta je, vidim, radijatori su ovdje, jel ima sezona Pa grijanja? to je na tu šporit. A na šporet? Kad ložimo drva i ono tako i grije. Evo vidi. Vidite, braćo, 3 pajpa sad sam radio. Imate sad kakve probleme? Imam, ne mogu da normalno da ležim. Da, I noga mi je isječe. Šta je sa noge? Tu kako je persa. Srce, pa odavde, I počelo mi nešto noga i da otječe, sad zašto ne znam. Da, možda je nešto sa bubrezima, gospodine, da. Ima i toga. Ništa, uglavnom idu hladniji dani. Vama hvala lipo. Imate što da dodate vi na samom kraju? Nemam sad drugo, jedino ako ko može sada mogu uzeti drva, grijan, da se grijemo, eto, ako to je. Ako mora ko pomoć ovako za liječenje, da imam tablete i da imam ovo, eto. Ako vas neko hoće lično potražiti ovdje iz okoline Kalesije, blizu, koja je ovo tačna adresa? Kako? Jel znate? Dževada Džafića, ulica Dževada Džafića. Ulica Dževada Džafića, 5. sprat, Ja, 5. sprat, stan 54. stan 54. Ništa. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Ja ću pustiti video. Nadam se i želim vam prije svega puno sreće i zdravlja i da izgurate cijelu ovu priču. Moj krevet mi onaj Dževad Islamović mu je dao. Ima krevet, ne vrem da ovako da držim. Da. Sad ćemo snimiti taj krevet. U svakom slučaju hvala vam lijepo za ove riječi. Ja idem snimiti malo
Meni je kući. najgore samo liječenje njegovo, zato što non stop mora on u tu. Da. A uzmu nam po 30 maraka dok odu. 30 maraka vam uzme. Ja, 30 gore 60 maraka. I ako ne mere da čeka, on se čovjek vrati. Ti opet daj 30 A maraka. ne mogu eći, ko što A ti ne mere kažeš, s autobusom. ne merem s autobusom, ne merem, boli Evo, me, došlo mi je i zadanje odobrili. ovi, ne merem da boli me ovako. Da. Lijeva strana, ne mogu se da kreće, ne mogu da hodam lijepo, ne mogu, ali rekli su mi malo više hodaj, ali ne može, boli me svaka kost. Svaka me kost boli. Ništa. Hvala vam lijepo, još jedan put idem sad snimit nalaze i sve ostalo, cijenjeni gledalci. Ako možete podržati ovu porodicu, hvala vam lijepo za pažnju i vidimo se u novom videu.